ibikorwa ikindi okubasa kumanya oba no kuba okwegendesereza okugira okwetegereza ngo abanyankore nkito tuturu banyankore twentwo mu Uganda turumu nabandi bantu nango bundi nengandeze kwe baganisa mu umuryankore orwa kashatu abantu bakakwate pande biruho nenganda zitu zona bayetisa abaziga baba basigwa bakibona bona abishikatwa bona bayetisa okubasa kugira ngo bibe bitukozire biturujeho tutandike busiya abo kuba mukora kwitunka abantu umwe n'urubato umuntu utakimanyire umwe ogero wabihiza so kwetisa n'ikikuru kandi urukungano rubeno rugira ngo ankore tugaruke tujyasye umubyedini umuntu asa kugira ngo atwona reba ha TV ana akora hoci ari kuganire byedini katara pasta katara muburuzi kungananye nimba kakasangu ni manyarahanga kandi anyo mu rukungano rungwasubwe munonga ahabwo kuba ikintu cyo bumwe n'ikintu kikuru nyo byo butegeki bwanje kanje ndirambara mu ago bumwe entunguke ntasiya yeka hamwe no mirimo y'iminyito kandi ebyo no mu rukungano barkwasira byona ebyeka ubyo bumwe tugezanese ngwe dini tureke kuryana na president yizoba yakigamba kuka kurebe cyo ngo Yesu Kristo ninga ruhanga ukisiremu n'abasiramu n'wari kutugita kandi ngo cyo twakora ki warubera abo kube twine bihango byo kurwanisa nk'ubwo kandi twatakwatanise ubundi tukubirwanisa n'abana abanyankore binefumu ngo agakwatine nugo gati gufa skanda president yatushaba ngo tongera ukwatanisa no gukorera hamwe mbwenu Pastor Patience Nemanzi ahabwo kuba mwe no muntu twena ntuzarwa umungere zitakushana kandi twe no kuturya utorahandikire bazire bawe tinkuma bazire bawe no babeta bahamazina gabo Jessica tumusime ahatu mwe niwo torahandikire Jessica tumusime na Shon tumusime waba tumusime umwami wanje n'umutumusime niwo akatwarwa tino ko abahandikire tumunzari kandi umuringo gumwe Pastor Patience tarashabirishe na nyina ngo mbibone bo bamuzana mukano yeshango ruko wakora ki wazirwe ko hando bundi tutekateka ngo biconco nke byo kuburira ngo bindu n'urugo muri yabo benyene abakubi abatarebwa ngo ngatorohanga Uganda tushururirwe ngo nabo abantu nka Patience bine ikiconco kandi ubuzima nabakiteka mu kitinisa okukora ubukama bwarahanga mbwenu neco kureberaho icamani ngo nk'abanyambarira utabebeza ibyo mu biru byonka konka n'ibyo moyo nabyo no gukora ki no teka mpora no byetaga ahabwo kuba twena twikiriza ngo ruhanga n'uwagaba wasa kuteka mamani konka ruhanga atacukwire kutakwetwa kwawe niwo to kucuba abindi bageza abandi bacenda ni babari bingi abindi bageza hayija ko mukanisa siba na shaba siba na akora cinca ko mu turane bigambo bikora ki bebora konka message ya retira nkore ibire eremera ibineremera nerizoba kuyajigarika mwana oburira munekora ki ibiro bitanu byona bari muri eremera okugira ngo twegarike mu abanyankore tureke kwemanya munonga ukashanga turengire ruhanga agamba hashonga yo kuryana yabarisa hamwe n'abahingi yagamba hashonga ya corruption mbwenu na first lady yachikona mbwenu itwabanyadini itwabashabi itwabarokore itwabakaturchi itwabishiramu abikintu zomburu kwingusa tugire hi ukweshanga oburwenguzi bwatutaha munogo umuguhaguturyo maraka so hati oror kungano kubenu rugira ntugake twate ki etara y'amazima etara yo bwesugwa etara ya rukundo etara yo buhereza etara yo kwatanisa kandi ukihire ahamutema honore oror kungana rero ino mutwe bwo kugira ngo redigging
the revival, the wells of revival. of revival in Ankole. Nyako nakagitaka in Ankole. Which means ngu kikaba cyabiro muri Ankole. Ninga shikacuruho na nabo kutereba bakimangu edine katangira kuno. Noreba ngu Ankole twe twarga munonga ahamuramwa kurga hiba atandikire dine rukutandaka. Hati no mbuhangwa bwa Uganda moto yitu nijangwa habwa ruhanga ni hanga lyanje for God and my country. Yes. Twine necheshongoro nchitandika ruhanga burahamu mbwene wi ahasande wire ngahikwaho kintu cyo mutano ngazo mu kanisa ya Pastor Aguri Kagabo aho muri Kagando bwenko bwenu kuna bendi yaho tukuza kutanduka umukoro umukanisa batereke shongoro cyihanga umukanisa batereke shongoro cyihanga baceshongora ebyo kabishatu byakora ki byahwe nyonka abone kushura urwizoberyo akamanisuka kaka inkabaga bweno yireho president yarho oba prime minister mubona kukitera staryecho egeshare yibat kwasize rukumo rwenda nkaga nebiri tino gitera gasigana si mapasta Kagabo namugira nti mbweno ejo niyo shara yo kubanza yitwahire nk'abanya Uganda twena tutarukushororwa no bya twena nedini nenganda kubantu twena tukeshongora twena kandi ni shara tukeshongora yuchonka ne shara yoyunga. Oh God and my country. Oh Uganda, may God uphold thee. Tin mwino tujishaba. Hata juzo nkebuza nyuna pswichi andi na hira abantu nkebuza tutura turinziriki. Abo kwa nuto akushabire gishara yonka tukajimara yezo stanza zishatu. Okaheza yoyonka no kubotongiro. Nuba wahezo kushaba. Hata mwenu patience nabinje babata kucumanya mukoro. Abo twantukeshongo bambaguma bahuna ebyoma abantu batekateka kunekeshongoro cyihanga kandi nyowe ahimberiro mwebembezi buru kukitera ngumere ni 10 nteriza najya kwenarira ngo iceceshe muri nishara yo tukashemire kuba tukishaba tukeshongora bora hamwe ubundi ruhanga kakora ki mwene ubundi ruhanga akatwateje bendera tutugireba twagenaga hatu niho twahika ngo nitwetaga ki another rebirth of the revival ngutinogaruka kuzara bwa busya omukwikiriza kwitu. That is why Pastor Patience Rwabogo came. 14 districts, 4 municipalities and a big city bona babarho uruhanga yapiro mu zona zazwekero urembo man niwo kurkwata bona babari yamukoro. What does that mean? Ngomu cyange cyangore kushanga twena twakwatanisa ahizo baru hati nyoko mwikiriza message yinkwihamwe yo kubanza ngo omwana wa Uganda yatugambira kandi agize ngo murimo gweye no gukwija atugambire itwe kaba abebembezi ncokorera wese abebembezi atari mu kushorora dini nabantu bona twatibweho ubutumwa obenjiri obebyegeso tubitwarumisho kandi cyo yacho yahendera nacho ariko shaba tutambuze misho abantu abayimbaronda ebyo kuganira nabikiriza ubundi batabine babibwine habariho neshara ziri kurugwa mu Bible zikushoborwa kandi orukungana ruri ya rubere rutakuruhunguru hedina bajangu ni territory of past territory tariku is not eroko but can touch everywhere and I think message ne baneza hari buri omu abo kwa corruption it kusibantura erubwo mu mitwarize nergo mu bikorwa byitunga abanya Uganda nguyo bihura rusani yo kondo ryo raze mugenzi wawe no wamanyiza ki mukuzarwa kiba kitari kintu kirungi nije nshonga yarugamu neyo okora no mwoga gobuziri babikwasireho ba bishop babikwasireho ba pastor babikwataho
Pastor Patience yabugarukamo, Mama Dr. Arsi yabugarukamo, Wabwogo yabugarukamo, Canon Newton babugarukamo, ngwenu ba emphasizing ikintu bakitekaho munonga man munonga mweno rurembo rwitu eshare zishabirwe hariya nitwikiriza ngwebe buyarutahataha bikwenda kuruteganisa byabingwa ati twatandika fresh page twababezere hati twababezere nyonko twiro bwiro bwo nshitamya nyoni hamuchango ni hamu kusasara ni hamu okukwatanisa n'ibindi nyona mwe ntinchitina wayera nayera korgeriza honorable yayera nayera owewe mbeze nkabuhebwa ruhanga ngumire tine charante temese cyaba ekibiro homu muri yeju wiki cyayongera kukakasa mukama simwe edakika zaba abiri na mukaga zabasakoraba omushaha iverezo mwabazi gwerizoba kandi tukiriho tuganira hanshonga mpora izo riteraniro light up ankole oreberembirwe Pastor Patience Rwabogo nangwa n'umushije we Audric Rwabogo orwatangire ahizagiro rwa kabiri okusya izoba ryerizoba orwa mukaga ngo burwahendera kandi mukuru w'ihanga ya Uganda Western Sayoweri Kaguta Museveni na Mama Janet Kata Museveni no babasa kwikaho aha mukoro go kuruhendera kandi bakarukinga twahebwe mugisha okugira ngo yabasa kwija kandi bigambo bitari mwe na bimwe konkana muza kunkereza abareba Agent TV tubanze twumuro heda cika emo yonka tunywa twizi kandi tutyo kutoragarike tuganira hanshonga za mukuru w'ihange byabasaganiraho Elizabeth yija ryo mugamba ari every development bya nsumanye nguto ninga cyapana Elizana wija ryo muntu wo mwoyo ntwena tukiganireho tuganira bigambo bya Mama Janet Kata Museveni kandi nangwa na nejo agreement ninga shi ecyandike cyargayo kikatebwaho umukono batushobore cyancimanyisaki abo kuba honorable yari yo mwamba atekaho umukono nyenda tushobore egendagano yitwa ibasa yininga yane manyisaki ahawe cyanga cyakore katumuro kake ntujagaraka This is GNTV, releasing life. Nyesara y'ikigambo ohwirimo amani ohindikira umutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiba na Bishop Nicola Tayegwa mbakumaisha ku Sunday service nsanka shayibiri nechweka mpaka shayina nechweka service ya kabiri etanka shayina nechweka mpaka shamushanju nechweka prayer extra etanka shamushanju nechweka mpaka shamwenda youth service etanka shayikumi nechweka mpaka ikumi n'ibiri nechweka ijyatushabe hamwe King of Kings Church ebyawe byona biterere King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life. by'ubutegetsi mu ofisi yo bwa mukuru w'ihanga uko mu rurembo rwa Kampala uw'ikitinisa Robert Rakandale hona yargaye no kushaba bazire nangwa no kubahiga okwetorera ihanga rya Uganda ryona okubasakoreza abana babo mu dini nangwa no kubakoza bine mico mirungi okureba ngo obundi ikitinisa cyekanisa cyagumaho kandi abana bo mbacyombeka ko urungi nko bwahatiya okukirongo kigendo misho ntwara umushuko kubanza kusimara hanga ahabwengiri ya Ruvoivo yatandikira mu region ya Western region ninga nkore akobengiri ya Ruvoivo ikatandikira mu region ya za kunuye mbe ni nsi mu kurengo engirije yatandikira n'abagitandikire hena hihiri hanga kandi hena hertwire njiko na president Yoweri Kaguta Museveni ari amarandira yengirejo ya Ruvoivo
kandi kureba ngo yaguma nagisupportinga najongereyo nuguma jingaga mbene nsima munonga president wa Uganda akaba hatari businge n'ibintu kwibyo bikobasa kubaho nukushaba nkuko nkwasa kugumerwa akaba government imbite kumanya kanisa government imbite kumanya crusade mwe nsima munonga president wa Uganda ahawumura mugo gukora ihanga nsima n'inkereza zo no mu ihanga okwigita akaba kugita ngomani dahanga witu numwe oburi myaka turiki oburi umurokore oburi umuriki nyone nsima munonga Bishop Cyrus kureba ngo engiriye yona neburwa ahatari mu kusosora abantu ahana nentaha munareba kabera nyizo nanka amadini gona gagara mbene kiri kintu cyukuru munongo mu ihanga kurengwa ngo businge mbene wori yoko kaje tunyundi wenyikirizeje tinkwata naba nobona uhaba twena hanga witu nomwe twino kwatanisa mbene nsima na munonga na president wona tingwaza kurega kusima president okuteka teka jabana washanga ko mwana wa president wa Uganda ariyahana ararana tsimba mazona ishengereza rahanga umwana wa president kanshiwe hatuisho mazimiwe wanongo mwana wa president na yahaye munongo mushugarahanga mbene abazeyire novonana rwanyu ofuteka teka jabana ofuteka teka jo mwana wa mukuru musinje murungi ihanga nutunga bebemeza banyenshakare kandi abo mugasho mbene abazeyire muze kuteka teka jabana banyu muze korora jabana banyu mukuru musinje murungi president akuzura umurumugwe byona uwitiniza Robert Rwakandare yabigambo byanaganira n'ibinyamakuru witu omuruterana oralight up ankole ahacishayiboma omurembo rwambara kandi hona Robert Rwakandare yakosaka gishaka okubasa kurgayo no kweta abazire bona okugira ngo umwana yakurira umudini hona emicembi mu buri bwenguzi n'ibindi bintu takabasa kubikora ahubwo natwina ruhanga weye mbene tubitwara nk'ibintu bikuru abashimwa abanyarwanda baturikize tubitwara nk'ibintu bikuru nko mu bimeze wa Uganda watekateka family ye nayo novunana tubwawe ufutekateka jabana watekateka jo mwana ihangana za kutunga bebembeze barungi beto watekateka kubi omwana ihangana gumerwa kandi tunga bebembeze babe nabo kurira bakuyenguzi nabazero ko kumutekatekire wotekateka jo mwana wawe ihangana tunga mu bebembeze uwo mugasho omwebembeze otekateka ujye takutemba meza omwebembeze otekateka takushuma kanisa takushuma kanisa ukashangana nabagarebe gambo ninga kisomo kanisa ukashangana gicumbagiza mbwe nabazeretse kutekateka jabana baitu tabakuru za musinje murungi tabakuru za kora akaba bible nyego takora tagira cyari ndi abaherezo mu gishemero mu mikono yanyu iwono ukora iki kiranga kuhera mu mugisha engiri ninungi kandi nsima na munonga president kugira ngo engiri tekoma hakushaba kongo haruno gukora agora ngo takora tagira cyari mwene okushaba tikuzwa bye cywakora okagira cyo wakora kikayambe hone kanisa ikagenda mu misho mwene nsima munonga orutena roni mango nikikuru yani kirwa yongeraho no urikize ne wotariya ne bohuri ne kanisa mu misho gawe mbene mworeje abana ihangene uburatunguye kagira bebembezi abaragasiri hanga yayongera no kusima abo bona abatandikira hedini ya revival aho mu cyange cya ankore ahabwo kugira ngo bona ekintu cyo kikarita hinkwataganisa kana nangwa kitwire cyanga cya ankore okubenge ya nkenyonza abishimwe nsima munonga abazeyire abatandikira ngiri ya revival umuyihango nogomana gabwirobu ekanisa ikozwe mu muhango umuyihango mukurengo yaga martebekene kandi no businge buri umuyihanga nko businge ukoze isota kurengo wabutungamo za asimwe gagese ahaba GNTV ahacaye kako kandi storage ni yabasa kuja kutwakira turuko rw'umukahumuro kito akutaba turumu dokire GNTV program weekly news roundup ni cyo negendo misho kandi ntwatoro huburiza ryo ramukaga okurgasha ivirizo mwabazo mpaka sha 3 ehitukorgayo on program y'iki tukaganira aha makuru akubaga singire yo kuba mahango mu week ejebere mu makuru mingi yabe harmu abanyishengero gamba aha mishoro kugira ngo bongize mishoro aha mashita na za parafini naki abe hamwe abanyishinge bitwazeganira nabo okugira ngo parliament neja kuba nishitama mu regions zitari zimwe na zimwe na cyecho cyoroho kongebe byona twagira ngo habe haruho ikintu cyamane kibekere muri ankore nk'icyanga cya ankore ikibe kitaya yire kurga hiza ryo rwakabiri okusizo bariyeri zo borwa mukaga ahitwe twino mu ruterane orwa light up ankore kandi orwa henderi nyakazo nci twagira ngo katoreteho abamwe ababe baruho kurgi ortera noro rutandika batuganire ahanshonga zitari zimwe na zimwe bitu nyenjera kwebaza abantu bana baromba reba GNTV okwe yona ehumuri ombyaro mu za districts zone muri tindagambe mwari yemwe abo kububwire bwe twine buke munonga nija kugaruka mu studio tuganire ahashonga stars zimwe na zimwe honorable mukuru wihanga katanke na mukuru wihanga then tubone kuzabinde mukuru wihanga yije rizoba konka erizoba yije hindukiremo inaona ninganiza ndikugira tukonka mukuru wihanga rizoba tiya leta nshonga ze zindi ngusumanye nguto ngusumanye patriotism ningaki bizayije ariyo wedini omyaka 10 yajyango bakaba tine muntu family yabo wedini konka hataranga mbahire
kandi yargaye no kwereka ari kugira ati mureka abana banyu mubareke bagume bimusika internet aziba kuba bimwe katugeze no kushaba katugeze no kuhimbisa mubareke noreba ngo mukuru wihanga ukoreka patience kuzo muriye umuhanda gwiyakwasere izi true nabazire twine kureka abana bakazo ukoko ibine ku bantu baza icyo kubanza ni nsima umukuru wihanga His Excellency President Museveni ekitwine ekibire kitwira haboma ni bimwe omubirungi ebiyaresere freedom of worship oba buri muntu kwikirizibwa ingeri ejayine akwimisa mu ruhanga so icyo ntucyumusimira kandi ubuzima abantu barigire hihi na hare babasa kwija okuzo mu rukungano kandi nawe nko muzire musima ahabwo kuhagira ahabwo kuhangana ahabwo kushagatara umuhara Pastor Patience akamuze nyuma akamwore ko bahagizi akamuberaho ahabwo kuba tikumanyisa ngo uri president wihanga ngwiwono woro tata undisho we Patience ayinishe na nyina kandi abareba nkishe na nyina n'cyamaza no babariki ba president mweni wokora obori headmaster obori MP kanyo obori nka road mayor obori kansara obori yo muburuzi ni womanye wabo ineka nubo ino mwoga ubwo buzire kugushikiriza ngo muzire ngaruka nsima Odrek ubo mwamir wabogo ukwija kubaho akaba no mucyara we kandi akamuha no muganda akemera nawe abo kubecyo nicereka uko nukweke ino gukora ki uko ino gutambara ngo mushija no mukazi mwino kwatanisa kandi mukahangana abana banyu nabo bakagira ikibarugamo president yashobora ngo kwiha Pastor Patience aruga umwishomero akozere bintu byemiringo mingi ngo akageza yo kubita kuteka abenji twataka bimanya ngira wo takashomere kitabo cye ngo akagezaho okusoboro okubupakinga okukoramu emigati yoboro arukwenda nawe emigati yoboro bwito bwenyine oburo obutukurya mwenogo tukagesha tukagoya umunyungu we yakoramu emigati tugambira n'umurisa n'ubahinga kandi ruhanga yamworeke ikiroto oba yamuha ubutumwa umuhara wa president mweno nangwa hatabazire mu Africa ninga Uganda twizire nitwega nicyo kureba nanye ndiyaha ninkora ki ndi MP kandi abunzirwe nabo obunshwirwe batatazara barambanye bakikiriza mu munanye ndi MP ubwakara bamwe bakaba batere binyansi first lady yagamba ngukare abakazi nomuni abo mwankore emyende kebe tushangire nkahi twineme nagiro ngumwenu enjiri kuyizire ukwegesa ukuburra abakazi bakaba bino kuteka emenagiro yabo nkahi ahansi nabo bakaragayo kureka kweshweka kuzombantu kubaburira enjiri ngo haze bimwe tubyagendaje namwenu murano unashitamire nawe yangira ati nyowe mawe nkuru bakambinga no maka yagenda n'abantu mushanju ahabwo kwikiriza ki edini atabo kuba tatenkuru kuyafire atabarambe bagira ngo bamuhungure yayanga ati nyondi yo murokore icyo cyambinzi bamubinga atwoga kubambingire kandi cyarugamu ebirungi yabarye fakazi atabana buyagenzere nabo barabato abanyadini nabye dabarokore bagenzi be babashomesa kandi hacyarugamu kirungi abana bakora yazumura cyarugamu kirungi mweno mumwe nko muziro mwogo gwitu no kuhabura umwana ukareba nguti yakutishukaho kwara abariyo mweshongozi omurunda runde obasa kumuyamba ntaranta yo kweshongora gigire konko bundu no kushoma shome ngunyensi akamanya yana handika contract ninga na haja nizibaramushashure abishomwe mwakoreki batakamu atakagenda nkempumi muningo bundi ngato haro byakara magezi nawe namanya kukozesa obwo bwa computer so omwana ino okumwombeka
oyino kumuzitirira kureba ngo byari kwetaga umunsi n'ubwenge yabona konka n'entaranta ye yabasa gukora ki. By the way turukurirating ari cyo cyenyine kandi na president yatugera ngo mu myaka igana ku rukumo runana kaga nebi owabo hakata kabayo go muntu ko zo gavumenti nangwa no kutere ngoma kandi woruhanga yaza kumuya yamuheba hangu ubwa president no kireba mwenu nyoku nabenye simbo mustemu abantu bakabambuza ikibuzo ngo biti woriyo woha origirenga ngo woriyo woha origirenga nyoka majanti ndiye fuzi mwenu kandi majango ndiyo woha tuwagira ngo niyo wawo mukamara ngamba geranti nyundiye fuzi biti woriyo woha nicyo kibuzo kibaye bambuza ngamba njango ndiye fuzi ninge cyakabiri majanti nyundiyo waruhanga ndiyo wa Yesu mwene rizo tubakire ngo ndiyo wa Yesu ruhanga niwe yandesera ruhanga atkanga mbere zai ruhanga niwe yandesera aha niwe yantiriho kwembera barasite kandi niwe arankumireho nebinkukora ruhanga niwe kubimpozisi niwe kumpa managa so umwana umuhagire konko muhabure abazira bamwe most of the times kakureba inaka sente areba emirimo imwe ajoga emirimo ajata umwana wanjye takora kintu icyo atapana umwana wanjye takubire narisa hari abakozi atapana umwana wanjye takubire nazo umurutoke nangwa afite n'ikitoke kari kukiyeho umurutoke kukireto muka abana ntuntu bakuza jini ngaturuntu tubashisha ebishu president rizo bayija ayizire kwegesa kandi umujungu bajyangu yariyo mujoviyo mudu mwene riyare obuteka bono byari muno bwo muzire no byakoba mama Janet wamura yagira ngo nasima Pastor Patience no mwami we ngo hata nabijukore birebi nibabatwara umuka ahafamu begemirmo babasa kumanya ensi okwe no kutambara aho naza yanatwegesa nishintu kikuru munonga na nijo twinaha orukungana orwa Women's Day yaro haro nyo ninjuka honorable rukaraka kigambaho ariko abantu cyo kureberaho atabana bahumura mu bareto mukabakore ki yokoroni ne famu namwe nakajata bangi kubarije naza kumare myeze biraha famu ariko ryisa hazabo mwabine hakasente hinecho kwasere mukubi buzuma umwana takwata takuteka takumakwesi kirihuri takumanya kwimuka akareba TV akareba bukatuni na TV bazegiseho nyumwazyo ebe byona babyegise hari ya bomb umurterane iyo murterane tureke kuba kwatara TV twino kubaha ebintu ebikombeka ki emibiri yabo obwongo ecyakandi nyumwazyo okwihorwa kabiri Pastor Patience yaba naza kwegesa tutandikane exercise tutandika no kutagaso mubiri twiruka mutuguruka tweshongora tutagaso mubiri habe harimo message gutazo mukaya ukashitama utazo mu office ya ukashitama utazo mu duka ya ukashitama umubiri n'amaguru tagagorire utagatagasize akasheshe wimuka kuzo mu office ogejo nkibasika honorable ago kuba hatera mu akashane wazagaraka kampara katugeze waza kuzo mu parliament hona noza kubanza wimuka akasheshe ubanza utagatemu utakagire mu shenge ya parliament kandi mwenu na government hati nucimanya haro bateka hono kororo buri ministry umukasheshe ningo namno mwazi ubinakanya kabakozi bakutagasiza mwishagamo babanza aha bwenci ko gukora exercise no shara aha mwijuzo gwabaruwire umwiwa hati kakahanga za stress hakahanga okuruha munongo kurengeserize ukureta fatigo muntu mu amabega huragare mera okuruha munongo kurengeserize nukurete ntongane konga ko gukora exercise watagasamo umubiri obwongo bwiguka emise yiguka endware zimwe za kansa za pressure za shukari oburwire bwo bwongo wo mutwe wo kubuzabuzubwa ukazaho ukebwayebwa munonga ukahurura mutwe gwaremera ebitekateke bindi bitacine hibi kutaha nibiguka Pastor Patience abe na hati yacu tukozese yona mu byegere nabazire be bimuka bayirukangamo bagira twaheza twakora ki kandi okushitama kurenzya eshaha emwene cyo ko shitami umwanya gumwantebe tikirungi namwe noremo mu makanisa omuzigiti omumakereziya tushabana tukora ki tuyimuka muntu tambatambura mwene chumaisa na Yesu cyo kintu akayakirebere mutakwenda abantu be bashitame muzaho shayisha tu mutakakozire ki
mutaka tambuza engere edine kuzukutambuza ebintu numwemerera mushitamo mweshongora muzanamu mushitamo so nikimayisa ngo niwo metwarize yawe yawe rijo physically fit twino gukora icyo honorable mwasayininga kintu memorandum of understanding kugira ngo icyanga cyankore bona abantu bo edini zone zakwatanisa kurgeri izoba eje endagano noreba neja abantu mbisha kujikuratara edini nzija kujikuratara ako ba actually honorable archbishop arikutereze kigambo cye yagira ati omwaba mwetu bentorebana kabo kwenda kuyitana ningo murebana kabakonye natana himself atabo mwetu ushanga turebana kabako ni tutakutwarizana hamwe nareba ngo eje nanke jimwa handika neja kuturetara tugume twatineke dini bueno owekitini president rizoba yayegesa kandi rizoba yagira ati tindashireke umurujungu nibajyangu he called out religious leaders yabatamo mwete yabeta mwenu yataha mushana ibyatwire nareba ibimwe bitwire ndimushasha ngo ikikuru no kurebe cyatugihitana ikiha yes tutetatanise munonga ahabwo kuba endagano ya tebwaho mukono y'abantu bona bagitaho nanye nagutaho n'endagano yito narahanga kandi obumanyiso bwayo tuza kubureberaho umunsi omunsi yankore utagira ngo yendagano umunsi ubundi twaraguru oboje sigazo mwankore obushara mu kujitwara karagwe Tanzania kirya hariwe twagikora narahanga Pastor Patience okushome cyandike cyo tiyachishoma ngo nwe twachikora nawe kandi yatwara ubwire bwo yachishoma ngo nendagane yitwakora noha naruhanga turukwe recommitting turukwe garza busya ahabwo kurwanira oburungi bwankore oburungi bwa Uganda oburungi bwa Africa nensi yona twantwebuza ngo bushambani n'uburuga na mama Janet yabigarukamo ubushambani n'uburuga amaka ndagahendwa ki omuntu kunywa marwa kare ni kiruga kandi okukimanya ngo niki ngo butwo mu mubiri gwawe so hate byona konke kikuru nonga obushumankuzi nabo baburyo mu cyandiko cyo mwene twatanise ukubasa kwegarra busya kandi no kwiha mu fuse no mu mashanyarazi nari mu fuse yeta mutiga yes ngumwene mu yankore twatandika kuza mu fuse yo bwangane okuteka muri y'abarisa government ne yanyu mukuma muri y'abahinji government ne yanyu oba ngo muri isa nakiro umuhinji nakiraki so twena twino kureba ngo buri umwe arya hameza ayine cyakora ki contributing bishop omwe yatuha imbozi ninge kiganiro cengarezi itano kakumukahera erukwe panka ngo niyo namana bako niyo bakutera mutiana atera hansi sumuni yakukora ki yakutera emfayenchi etinyoni nye batamuru kumurwo mugabe nabo kugitwa tokore kubya atejiyo ne horanguri yo mukama ncarabona ncarazona atinyoni baciro uburingo kakumukatonga na atinyoni nye ndikubaranera so bagira ngo bakatuma burukumu ngo rugende ruciriza kapira ningo mupira tino kubasakora ki kugukiriza so bagira ngo gukwate kandi kuba gukirize gwarengane higuwe no gukora ki kukoma nece kintu umuguruskaye oba minister kayindo tafire kayacu tushoboriro bu tubantuzika umukikuru aha kacika hariya nyina minister Muhozi akajya tumwe nito kwereba nk'abantu bedini emwe engande emwe aho itoto y'abanyankore itoto y'abaganda n'ikirunjo yemanye ngo ryo munyankore konko cyumanye mu Burundi tori kukimanya ukushitamera no kujoga abandi ukashanga tubine mu isi ya yokoro ryo muhinji obo ryo murisa n'ikirunji obwo no cyumanye konko ati kikumanyisa ngo kikoze se ukushitamera abandi wachenga mwenu twego kusharinga hameza twego kubaga no butegeki twego kubaga no bwiga twego kubaga no bwarahanga abo kubarahanga katwanga twena hamwe gutuzo mu nsomu
tugireberere kandi tugireke eryensi enungi babu yaro umuti president yatandika n'akamanyiso ko kubyara umuti haze ikintu n'ikindi cyukuru manyabome John yashishije wishagamo ibaterira amasasi karhanga tukarga shasha minister wa Ruwero honorable Alice Kayiboyo bakamwombekera njunga kandi yo musigazi w'imyaka muto bamuteraho amasasi genkuyanja muno mubiro bakabatakagureba hati bomejo niyo twashisha wishagamo ukugikirizinga abo kwa bomaho bakitaraho abantu bingi so no kubasa kureba ngo twayega Robsia twabasa korra hamwe nk'abanyambarira kandi tusasaranye abo kuba kushobya kuba honorable dakika zatwa kunkaza kutwaho tukwendera abantu bona batije mu kintu iki nubahereza butumwa ki iwe ko wowe umuhatka tugeze wababerera isho ryabo abatije kokaba aruyo mukoko ari hunare aka TVK obumwe togetherness obutashoshorana chachi kintu kikuru rukundo icyakabiri n'ekintu kikuru entunguka n'ekintu kikuru kuruga hari Pastor Patience n'abashomesa bayesere His Excellency yacugarukamwe rizoba Mama Janet yakoraki yakigama ngwiyo bwobo mu Kristayo obwo mu Kristo obwoba omurokore obwoba mu Islamu ukagom omwadventi ukagom bworo na habwenji tubasa kora tuta okubasa kureba ngo twarga kahi omuboro endijo shonga obushumankuzi kandi nyobo umwe ninjani tontu bahagera munonga nabwenu na MC hina kuyarabyamo ati mumpeka mu bayiro manye yerka mwenu yabanata makukushesi yakunka yaba serious abo kuba sente ziba rubber band ngune rubber band ikekora ki ehwayo mwenu mu bwebembezo mu trijumeje abantu abino kukora ki okuhereza kandi nguturebe twena hatagira watera umuntu mugenzi we kikono okuhikankahi actually abantu abinji mbajyangu n'ikikokora ngo hamwe ikikokora kinje hamwe ikikokora hati otakagira tunyoma ndiyo muri isani mfite ikikokora manyo ndio muri apana buri umwe cyendemeze bagitaho ushange haruho nkenkumezo kuziri barya hameza kandi ubona bakubasakora ki bakora ikintu kimwe ecyo kuhereza so baturekera ubutumwa ubwo kongera okukora okwebisaho obutumwa bwo buzire okuhagira abana bitu okubegesemerumo obutumwa obwenkwatanisa no manyo bumwe ebintu kubikugenda mu misho oyetaga ngo buri generation burubire n'emyaka twine mirumo yito yitwine kuba ntukora kandi hati ninjira revival oba enjire ibana bagambaho rukomo rwenda ashatu nazingahi rukomo rwenda kaga hati yonkiwe byo nturanka history hati batweta ngati titeri history hati tokiriyo mu present nyoni n'abanya Uganda baberebera ha TV ababwira ha radio turiyo mu cheri izoba abo kuba okwegesa abantu okugarukira Kristo okugaruka busya omudini okurokoka cyagaruka busya atyakurru muri twe hati nyoni wentuza kuba ntugamba orutera no rwabire nkahi umurimba rikumi rukwata ha din zone so nico kirungi kandi no kongera okusima abanyambareste okuba abantu abarikwakira abo kuba president yasiyo murundi gwa kashatu mwako jo mutarihe sita nabwo nabwo kubanza yeja hari yakwigure cyoma gwa kabiri izo yagaruka kana ija kongera na ije jo rukundo kandi okwijo mu bwingi okwerekeza emirimo yanyu ikibani cyoreka ngumuja kurra ibyo mu bembezi wihanga n'entanda ye Pastor Patience n'aba Covenant Nation CNC Church baresire n'abagenya batutaya yemwe bari kuba tinka huriro yibaraka baga echo nico kitinisa ekiturukora ki ekirukwenda abo byo kwerinda tubasima tutine bugarukira aba police aba prisons aba serikale ba UPDF ba GISO ba RCC abebembezi mwena ba LCZ mu bitinisa byanyu okutubasize kwakira abagenya abo bakatutayira abatuhire hotels abatuhire mwenu nugo mutima ogwo bumwe kandi ogwo gwambara city ogwamateno bwoki nyowe
nimbakunda kandi Ruhanga barinde ahabwa Ruhanga ni hanga ryanjye we bari munonga GNTV. Alright, honorable amazina Atkwasa Rita Bwahika ndiyo mujecerwa umucyara umushengero ahabwa Mbarara City kandi nanye nimba sima ayirake rinyine niryanyu kandi buzima ninjiriyenda kandi ngira buzima ndihise kitine sande kozire bwenu ninsima Bishop Cyrus okutekaho empuriziganye kandi no kutaya isakurunji we no mucyara we Nicole mukama nabo abampere umugisha. Okay, ubwo yari honorable Rita Atkwasa Bwahika ubwo no munyishengero umucyara uri kucikirira site yambara umusite yambara ambaba mu Mbarara City North na Mbarara City South. So ubwo no munyishengero mukazi uri kubacikirira abo bona bombe North na South bona nabacikirira kandi no twatwine area Nyakazoba turuganira nawe nko mugenyi witu wari kutugambera ahanshonge zagendo misho ningashe ezigenzero misho kuyiha izo wari rwa kabiri ortera no rwa light up encore rutandikaho kandi rubere mbere Pastor Patience Rwabogo ogwe numuhara wa President Museveni kandi akija kurga ahiza yuru akabiri by the way akata hanitwe aharboma niko kumbe muri ba GNTV tubaretera makuru gitaga rwosya nangwana n'imikoro live okurga muihangwa hebene tanikira mpaka umwazi ya hebene hendera kandi twakujya tuti mwebare okuba mubemwe kumire aha GNTV no kureba retera no rurona kurgira tantire abantu mwe nabo basize kwija kwikaho mwebare munonga aba basize kutwa abo burucumu cyona okorera ngo rwagendo misho kurungi kandi rwahendera kurungi mwebare munonga tine kesize zubiremo simanyo ibyo kwibo busumu ninga insecurities no ikintu kibekera muzuri sana kandi buzuma ntujya tuti mwebare ndukhendera honorable uramsema twaverta ninga abanyambara bona babaramusi we n'abanyambara City mwena nimbara musya uwo kubanza unara musya kandi ni mugaruka mu Bishop Cyrus abo kuba tutaya yise akoze urumuru mu muhango no nako organizinga cya kabiri ngaruka ndamusya organizing team yona yikozero rukungano no kutise kitinisa mwena abanyambara mwena rukundo ibashikeho amagara marunji gabashikeho entunguke bashikeho kandi Ruhanga abandindire. Amina ibyo bigambo tindayongeroho kandi nanyinyenda kwendezaho abantu babiri Betty yaroho nareba buzuma Betogwe no mucyara fande oko mu kigando muri banda nangwa na family ya Mujomba Yona oko no munyamakuru wita hakorga Clinton Mujomba nawe nawe nahiba barahomba tureba mpora mama wanje Jessica tumusime aho umurita raruba ya Kashari ni jante ni we bari kuba uri GNTV kandi munjirize ngente murare kurungi tujya kureba no ramukagoro kwija eshanu zo mushayibere kusiya 3 program Weekly News Roundup.